Ćao! I danas nastavljamo vežbe za ruke. Vežba za triceps i još jedna od vežbi koje možete raditi kod kuće. Sljedeća vežba radi se u poziciji za sklek, ali radi se triceps. Počinjemo. Lakša varijanta, sa kolena. Laktovi, šta je bitno? Da ne pominjem ponovo. Guramo podlogu, ne smemo da propasti u ramenima. Znači, guramo podlogu, ispravljena leđa, leđa su u produžetku butine, idemo, laktovi su pored tela. Ne širimo laktove, ne idu sa strane, idemo laktovi pored tela, paralelno ruke. Za težu varijantu, svaku težu varijantu, skupljamo ruke do pozicije, možemo ruka preko ruke da ide. Šta je bitno? Da u tim momentima laktovi ne idu s polja, nego da idu pored tela. Ta vežba također može da se oteža tako što ćemo da dignemo kukove, budemo u poziciji skleka, laktovi pored tela, dižemo se gore. Naravno, otežavamo tako što ćemo skupljamo ruke i radimo sklek. Odlično. Druga vežba za triceps koja može biti u skleku je izdržaj. Radi se na 30 sekundi, 30 sekundi odmaramo, 30 sekundi radimo. Radi se iz sklek pozicije, plank pozicija. Da ponavljam ponovo, guramo podlogu, prava ramena, ne smijemo da opustimo da propadnu ramena, to je bolno. Znači, guramo podlogu, prava ramena. Spuštamo se na lakat, dižemo se iz tricepsa. Bitno je, spuštamo se na lakat, usko, laktovi pored tela, odižemo se gore. Okrenut ću se još jedan put ka vama. Ista pozicija. Znači, laktovi su uz telo, samo da pokažem. Idemo, spuštamo se na lakat, dižemo se gore. Na lakat, dižemo se gore. Znači, ponavljam, ramena ne smije biti ovako, moramo da guramo podlogu. Toliko od vežbi za triceps. Vidimo se.